بله تماشاوان نجان هادر سكايب و انس خيري براي بن شافكري بنابي احمد خيري لقربنا كاك انس دنباش اگرت دسبيك ده بحثا چاونيا بن شافكرنا براي خوا احمد خيري بك بچرنگي بو چه دمكي بو سر دستيكي هاتا بن شافكرن سپاس برادرم بخیر با بخوده د 14 هی با تیرمه هیده دوريك اف قوتن ام شرطة عسكرية نهاتن براي من احمد قول خيري ج بردرية مالي برن طبعا دوي دميدا ام لي قاريان اف مرك اف جهة او جقدار نهال الجروبين جقدار نهال عفرين ام لي قاريان الجم شرطة عسكرية الجم مراكزين فانا ام لي قاريان لي تكسي تجواب ندامه وحيار وهيروجي ت يعني شارنوساوي حيانا نديار ام نزانن لكدري تهمت بار يعني بچ تهمت بار كرنا بچ سبب هاتيه قرتن سدم چيه حيانها ام بتشتي نزان ام بهيفينا يعني ام تشتكي بدست خاوينن او الكدري بچ هاتيه قرتن جبر چيه نمازه يعني ام خلق عفرين جي منازك مالبات تقول خير مالباتك ولا يعني پروره وتجاره لكيلك اف پیاده و اداره وان ذاتی نسکنی و احمد جی يعني نچوب و اف دشگریان نچار او جی نکربو طالبه کی جامعه بو زننگاه حلبی ده زننگاه حلبی ده دخان کلیه حقوق پشتی ثوره سوری جی دست پیکر هات الجامعه زننگاه عفرین تسجیل کرد كلية أدب كردي ده يعني دوجاية كردي ده دخان دو ام حيانا هاجي ام تشتي سر باشا كاك انس حتى كان هات سؤال يعني دخوازا فديه جوانا كر يجبر كو بن شافكرن لدمان هذا لعفن دروس دبن هنقول تشي دبن لهم بردا دخوازا جوجمك فرد كندك واسل بس بردن بخده نا حيانا ها كسي تفديه تبرج ما نخواستنا ودسبيك بخده يعني كمان مالبات ما حساب كر ما قلت يعني ممكنه هنك بشتي روجا كده ديا سيا براج ما بخوازن لحيانا ها كسي تليفون ينجي معلومات دانا ما هجر ون هاقص برا بدنا ما امي كوري وبردن حيانا كسي تليفون ما نكريا لي غاوا ما ليد برسيج مرة دهاتا قوتن امي جوارا بردن بجبكن وني برانا بدنا ما ودار وبرده اللي حرتش دروبو حيانا ها تو زانياري السر احمد تنانا باشا كانس قوتنا تا جالين بيواندي دارا رخصتين سيفيل چيا تتخوازي چجوار بشي بخوده پیام ما اف نویسان جوا ریخستن سیویل اویگ دوار چار يعني دوار مدني دو سیویل دا کار دکن نجبو بس احمد يكش حزارای نهال عفرین هاتیه گرتن چارنوسوان ندیاره احمد خورتکی تانیه لهرم عفرین نهاب حزارا گرتیت دهنه خودی وان کس نزانن ابل کدرینه بچه تهمت بارم چرنگی هاتنه گرتن جبر چه هاتنه گرتن و تو معلومه سرکسی تنن زانیاری سرکسی تنه هیوی ما اوگو اوی جه بر پرسنهال هرم عفرینه خودی لالتزامات خای دوالی در کذن هگر هاتنه گرتن تهمت وان چیه خویا بکن بدنا دادگاه وحكم بكن هجر توانبار بن ليه هجر نتوانبار بن بتشر يعني سبب شيء وقص ملت بحضاره هاتنا قرتن وحيانا هاجي كاس يعني شارنو سوان نزانه باشا كاك انس فرسك دند فردا حتى وكان هاجي او جروبين چكدار يكو لعفرين دمينن دبن شاب كرنا دا بردوامن بيكو كسك وانا كيس زاب دان قورنا محاسبه كرن بخدي حيانا ها كاس وانا محاسبه ناك للاسف يعني مخابر حيانها تشتق او دخازن دكن بيجي كاس وانا محاسبه كان باش قالك سباز جبوي انس خيري براي احمد خيريك وبابوا بترجى سي مهان بن شابكريك ودريا سكايبا لقال من بو قالك سباز